am falcha a chorov, gaji an Gaeltacht nua, mai mit bonu and shaw, sbaile Gaelach, srud on special, agus ta ahas criorum graushiv and on of Oileáin. We're here for a very special occasion today, the opening of the first Gaeltacht outside of Ireland. A gwine uisle, curran sé anna áhas orm bheith a bhór measc an seach ranóna, tar mé fearmhuig díobh as ocht an coin curra. Lá starúil ann inniu os rud é go nusclítar an céad Gaeltacht las Meitheamh, Gaeltacht baile na hÉireann an seo in Erinville. Babog na balchan na magin an tauri suas ka croci shis ka clam. Kalani masha de bangal gleal is hogamar hen an sauruling. Tá an áitina seo anna háhanas úntaach sa tír seo. Agus bhamálam bheith áitina eile sa gach tír. Agus inis dúirt mé cúpla focail béarla, níl an Gaeilge go hanamhatha gom. So in seeing that the people who want to come here and be part of that is your Gaeltacht of wanting to instill in all of those people that language and that culture, that fire to be who you are. Bhí an lasso lán de sport agus lán de crack. Bhí ancrach ulam.